ente y'umukumanya gwente neza kuba eriyo of course ntureba na munyana witu Gideon Senyomo yakire omu field na turetera umurumo gwanje reka tugambe nawe turebe rizoba obu yaturetera. We mnongo muri wa TV wose amazina Senyomo Gideon koko ahorera kashonshoshe no murumo gwanje amurundo kuturinka itiro mu street zambarra nabasa kweto basa kumureba nko munyeto konkanwa abase kwebisa nko munyeto amyaka yeye nyina tumwakira tugambe umurumo gwa rukora bita amazina genuwe ha bita kargankai kamanje live TV Western kina namazina gawe amazina gano wakweto Owen rindi gambana na man Musime Owen okora muri muki ukora gwa shumbusha. Okay twantugamba umurumo gwa shumbusha no sakwimusa bucket Owen no murumo gwa rukora nigogwo muri wa TV wese okutamusanga sitizambara nakera akasheshe asike cyo kuri yeki narakitebe kanza de natanka kutambura umurembo rambara aratuganira na nabi tutarumuna oba arikushoroza kasente Owen umurimo no kusika nari Umurimo no kuzisika ukazitwara ukaziguza. Egamana na man Umurimo no kuzisika ukazitwara ukaziguza. ati ankeza hari musumbusa nkazingaye Zemitwara mukaga. Emitwaro mukaga amitwaro mukaga ukozise packet nkazingaye Police factory. Packet ibiri ziri musente nkazingaye Factory wori kuzigura duka no zigura network. That means buri packet ibiri when capital yona kwara kwasa kwasumbusa n'emitwaro ibiri network Nemitwara eshatu wateka onezo busaza. Ati obusaza naza mukiro kazingaye Azamukiremo. Ati tugambe azoba lya uliaza kuchera no cyasha zinga kutandika gukora Nchera 11. 11 aha 11 okorota Nsika amara kusika nyeze bucket parkinga katambuza utambuza zombwire cyo mushaha nke munari shahi kibiri nkishatu umushahisha tusumbuza zone zibazahwiro ata tureba sumbuza wajana 10 angai shumbusha nyine mu 12 zone zuza sente zingai mitwaro munana obotire mare cyazinga cyo wagamba buriya mantire mu mitwaro eshatu kore mitwaro munana gambiro munyeto na mnongo gwa kutekateka nkukibasika ukibasika okay okashima kiri kwingana cyo Owen ukahirira mu cyakashatu P3 okashimira nkayishomero nyeri iheryo rukungiri okay ujambara mbara maze mbwira ki umwaka gumwe oriyo baza kwebisaho umwaka gumwe birunje byo tuyire mu nibyo biya zirembo zo mu cyaro okay embuzi kazingaye embuzi ibiri ikindi nagura yengo yinwe nagurira bo mu okay oyine kiroto ukabino ndakuba cyo nyenzi nyowe ndagurimo ko owe na ine kiroto cyo kugura motoka omurugo owe noxika sumusiko nka ine kiroto cyo kugura motoka emitwaro eshatu izo bari yaza kurenga akakora hagati y'emitwaro mushanju na munana ninja tikibi umwanya kuna banyemerera natungo ndijo nawe reka turebe cyawe cyo kuguza egakiriza turebe numa umutawune town yambara no kuyiya hatunena nobu nawe katugambira amazina gawe makweto Nduhukire Isaac. Isaac noguza cece Amandazi ogamaze mbwireki okwezi kumwe yowe ninkorera boss ata boss izogeza kurenga akwaisha zingaye 15 ata kano kaguza kumara bwireki akasheshe no mwazo akasheshe okore cyitano no mwazo okore cyitano okay niko mutwaro gwawe waza mbwireki okwezi kumwe okay Owen abre mnyetira mnonge gayemera moko okusibura barebe na mnonge mirimo nerebe kawa kwatari shumbushe zinofuna sente okay nofuna sente sumusa nokuzazinga zingaye 5 okay awakire kangaro mu studio Vincent Mujuruzi na Jemimba guzo na program ya masimu kana Senyomo Gideon aho murimbara iwataka kire gukora yimuka oje no gukora abo kuba buto ekora bukuru Okay, wewe mnonga Gideon Senyomo yaturetera abasigazi emiyeto erumune yokorera umurimbara n'icirunji kushanga abana bato nkabo ahamyaka ejo bamanyire umugasho gwo gukora n'kintu cy'urunyi mnonga abo kuba arahaba kukira naba bari yaho ninka street babeta bati
street kids atkakuba kuzira urundo kora mwete kubura. I think Street we call them men. street men and street women. and street boys. Konka hataba nibatoba umyaka yabo babasa kuza street konka tubara ha street kugira ngo baryaho nibagende nabanuka nuko mu bicebe biri bakuba bine then nibashabiriza they are working message erumu no kugira ngo abandi barebera akuba esente zone ziba kwihameza mutakwaza kugira ngo nince ngara kigambe Germany no kimanya nabantu bakimaho abantu batureba buryomo muri twe yashara mu ngwacere ayine cyukuza gukora to kutunga abantu abakweje umusibwa gukora imishango to kutunga abashuma abakwenda amaju to kutunga abantu ababa ku bantu bakoza ngo mbwire ko ubutumwa bwa politics nushanga umuntu yashashura abantu bamukorera ibyakwenda bibi so kungado umuntu cera ayine cyakuza gukora to kamutunga rukoze sibwati. So I think nichukuru mnonga kugira ngo iminyeto na mnonga wo kubabo ubu no kugira kushanga ango ezitu antureba kore kintu cyona ecyo kubasa kwiyamaka sente gire cyo wabasa ko it is okay no wakwana ukora undijo but it's better than kuza kwengage ngo muri yebe binde biko bitapati n'amazima abasigaze kabonto basima kushanga at least bacireje shaha bashyire aha streets hari abantu abandi abakuru ushanga tarire tine kwari kunkata kumanya gukora so abantu kabo kampanye nibaza kubatera umuhimbo ni oyebuzo jo tubona shimazima mwana ngogwe yabasa kucera kandi nyo muntu mukuru wunda inamani agakorenga wona n'ubwenjo bukorengaho abaki ntakabasa gukora cyo tukuretera kashoshore cyako ko murimo gwanje kugira iwe ubundo wako ine ka capital kace ningo takafune direction aho ratandikire ubundi bakakutera umuhimbo otandika kukora program ya sisimka eciri mu negendo misho twatugamba hampira ogwebiro mwenda twasigazayo ebiro bice munonga ntiza kwa tugacha cha Global High School ijo yerebere abahereza abo ba TV Western Mwena na Radio West amana beshongozi ba Western Uganda ntiza kwa tune numpira ahagati y'aba boda hano yo muri Mbarara City hamwe na ba makanika musinguzi naza kwa naitwa Rechkopo hamwe na Nente yes okutaha muno kwabusha mweni wona hori kushira munanga babari hiho muri Mbarara City nebicweke binde byabye ebyayetorora ntiza kwa tubategerize ebiro mwenda muje tushemerere kandi of course nutusima abobona abatwatireho harimo abamwizako ababino buhereza burunji obo kubika hamwe no kuguza sente aha kabeyi kace munonga ningashika interest kace tuna bakuli events and sounds ababine sound system nunji emitwatina no kutereza za stage amatara ga stage ebibyona biri amustari of course tuna Aliana Junior School ishomerero yo murembe hanu ya umurimba City echikwatina na kindergarten ningasha nursery hamwe na primary school umuzira ino mwana ushimekwa notekateka Aliana Junior School tune Global High School etwire umwanya go kuzanira mu bit nabo bino buhereza burunji cyaka secondary education yes hanu ya umurimbara agato mutawuni so mwento kubura aburizo boto mwana wanje mutware nkahim then tunaba Laksaba and Grill kuturarga chai aho no harabe hari after party bino buhereza burunji bobara music nunji ba DJs barunji ebyo kuriya birunji ebyo kunywa birunji ebukosya ebikufuka byona noho kuba no bishanga then tunena na embogo kumbucha mukine cyo kunywa murunji kirunji munonga ticine kabikona ahamagara gawe tune charity kibaje kamahanda ogune nkuzi yeminyeto hamwe na ebyemizano hanuya umurimba Arasitenti tuza kwa tubategerize ebiro mwenda byo kwikumi ahacayi cha Global High School. Yes, of course no kumansa ngwaba nondo buhereza burunji bwecho kunywa n'icyo kurya kandi bikurakuka nangwa they even deliver. No korana naba cafe Kandra abantu bashangwa aha petrol station ya Tusu baragaruye kona kandi aha rutoro wa Shenyi. Cafe Kandra they even deliver. Coffee nunji chai nunji buri kimwe cyo nicyo kwetenga kandi ibintu bikurakuka nangwa they can even deliver to your home ningo mwanya gwono gwenima abantu bawe babagambire namba ubagambira buri kimwe bakoragana nibo kurunji and you will not regret nabo echo iwe no ryokwe wabo ryo mu Rome deal with Cafe Kandra binesumu
esimu ya noti 3 igana 234 the phone number ni navugigaruka noti 3 igana 234 nubasa kubaterera mukwatagane mukoragane kandi utunje buhereza burungi nekindi those who tukudiringa nabo ndiyo nimbagambo because ni kirungi kuranga bright suits abona abantu abakugoma byo kujweka umuntu weno bakweta umushija kuruga bigere kamutwe bakujweka je nice suits and very modern ones so bashanga umuchombe ko la grand kandi bakujweka bwa umukoro gona ugoyine bashire torikuza kushanga mubuzubu torikuja kwefuza kandi noija kushemererwa nibabo nibajangu be your own label. Okay, tune n'aba budget boutique iwo mwana wo mwisiki omuchara arukurunda emyenda mirungi iyo akubasa kujwara okaba smart aba budget boutique bamaziro bwire bwinji omukintu cyo kujweka abana babisi hamwe na n'abachara hamwe na n'abakazi buri kimwe cyone cyo kwetega office dresses party dresses bags nunji zo kukwata leather jackets za jeans za cargo pants ziri amurembe buri kimwe cyona emyaka yone yorumu nababasa kujweka kandi orebekeje ejo bataya iro mu rurembo ritu hano yo muri Mbara ahari Mbaguta Street ngashi opposite Central Market wata humuchukubaho noza kuba norebe duka mpango ine bintu birunje bukorebekaje ehandicho budget boutique iwo ine duka yemyendo bundoronzero muntara kusupplying emyenda mirunji akabura ejo tayire aba budget boutique bine bitete ibirunji nkebi na nebinde bikuchirayo batayire obirebe ningashi no wasa kumteresimu aha note mushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu 2 iwo muchara omwana wo mwisiki buru mukoro gono goyine budget boutique ayine cya kwasa kwereza ukajwara ukarebe kaja ine bintu birunji ko castel ne bay ne basikambwe ne otakatina ne wari okwe ayine business oyine service no yenda kujiranga abantu bakajimanya bakakwagira ejo tutayire aha kashozi boma aha reception yitu ogambe nitwe mutakati no kaja ahantu muza kutsera aha ebehine basika abantu mwe ijo range cyo rumunuguza ninge cyo yine abantu bakimanye then business ebase kutambura kurunji program ya sisimka echo mune jendo misho tune papara za makuru tuzakuba tune ubuhabuzi bwo mushaho nebindi binji ebyo tashemerire kuba no fera and of course nitumanya campaigns zaba president ningache zaba bakwenda kwesimba hantebe ya president irimu nezigenda omisho ntelevizo beri yanyuma ibazo Museveni abirajire ombicweka byalango no habira tayire and of course turebirizo ari anyuma bazo ari kujamba ine kiteka teko cyo konjera sente za parish development model akazi hari miliyoni 10 buri parish akaziteka ahari miliyoni bisha tutinka manyiyo mujurizi Vincent sente tubentweboza tukugira mbu miliyoni 3 ubundi kuzakwiza nekintu kirungi ninga hine basheme kubanza batereza ubundi ezo nazo batakazirese well nintegateka icyo kubanza okuteka kuhereza abantu sente ni kirungi akwa testimonies kazoro abantu bareka ngo akabatakari baga miliyoni and obutagirebaho okujangu tingagirebaho ga umutaka munagitunga ningashi for the first time agishiro government now okwa miliyoni utakagikwata ganchimanise ibintu bibiri how is it being used because egi PDM is ekuratire very many other government initiatives ezirabira okuyabantu mboro hakabare ntandukwa hakazabona bagagaware hakazo youth livelihood hakazo spawmani hakazahoma ya memyoga tuanda makarho jewen beta jewen kurwa basirikare kerma basirikare mno kare now this PDM nyo bwanje no kongera kucondoza kure ebizizagiremu zireno echo nchibancheta research because okongera musente
if the government finds it worthy kugira ngo esente zibaye batiremo zibirenje abantu zibashikire, that is fine. Konka, it is not about giving all. What if the money is not being used properly? So kuba bakozere survey yo kushaka ngo esente zikozere abazitungire bareno bakoresa je sente ezo, then you conclude nguna nabatakazitungira bazenda because nziza kubakora. Maybe the training that they were ibatungire ekabari nungi abantu batunge cyo gukora bazikozesa je echo ncho chikuru. Now continuing to give more money on research, abakuba ariho abantu batungire sente ezo batahana inyama. I am telling you, there is one place where people are getting this money ahagombora warga gomboro rejo hansaro budu hariho ibagiro nefu byenyama nebiboho bakabi nebiboho byenyama. Ora ninyebuza ubwo umuntu yargira umukagure nyamashi ninga yatunga sente yateka nyama. So many other people got that money and enjoyed. Bakaja ngo bashije mu mato bakabagira namakasha abo kati bine capacity yo kuba no manya ebirebe hatima abakazi ni mwabisisire mukorega ngo it is all about money kandi umushija naye ne chetengo mwe ni chifero mwe nabamwe bakaba batunga sente aja ati nabiheriza ni mukwasa hati bakuba barinkabo, it means obunde sente kuzakwanza zikora bitari ziyo nzufa hati ko kongera watamu isi yaturaho bibuza hagati ya sente za cash. And maybe this thing manya government ya Uganda kere yacu kozero research kashanga ngo sente za cash nziza kuhinga abo kuba nyewe I am still one person Jemima who believes ngo ombintu binge by'abantu bakwetenga it may not be cash in physical ngo niyo muntu akwenda. It may be true that people need money konka aruhe bindi bintu like incentives ncho kurebera waza kubuza y'abantu binge on programs za government zirabiriho tuzazo mukawumuro aruho a program even beta I don't know why I'm forgetting bakamba jete ejabenega bembo nega bachi this program ikabera mama himno najumanya konka the name has konka abantu bamwe nibakikugira ngo ejo yo program operation risk creation bakaba bakwata umwani ningachi babihereza umuntu mbwenu these incentives nchimanyo ngo waba hatinkanye. I'm telling you the truth. Wako yakwembe boyuma I just had land nyuwe kanwa kagamba government yampo mwani so hati no kokwaza ujankani yendo mwana gokurya kongati kashi waza ujimpa ndabehera sotinge chini anyway okongere sente if it is like after research bwanyuma kuchanga ngo abantu nibende sente kandi abazikozese bakaziganyirwamo then that is fine. Konga kuchaka kwachira ngo hari sente nje ziriyo nzifero konke bitwareberemo then nyesiga ngo bakabene bateka chindi kintu cyakurasa kuyamba other than giving cash. Alright, program ya sisimu kechirmune jendo misho obwa hatikati zo mukahumuno kache ntuza kuba ntugaruka n'empapura z'amakuru New Vision hamwe na n'urupapuro rwabukede twabitungire mu studios Mutakarga TV West. Ompira kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisani MC Lisani atopasi ningo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira
rero nabwanyuma aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora abeji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Orwa katano mwana mutanga kombeka mufune agreement muhandika kanto hansi bibya nanganiza kombeka no kunyombeka nozegeze ngai nindezi mutanda nicho mufune agreement mujiro wayombeka kuruga phase akuruga reveti mpaka ariye tucheza ine kutambura mbwira kwingana ki mbira buti aha mumpatsi kwingana ki nimkweki hata hombe namumafu nam conflicts inokukusolve ngako mwendagano yanyu kokata rondagano yona umuntu nakuyakana omuntu bano banza client tayine sente zo kukora zo mbiro bwo kuzenderamu umwe muri omumbe cyakireba yanyigisizwa zo mba mateka kikoma mateka uri amuyakana ati kumanya Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera twagaruka kandi turi mu kahumura twaragamu nawe twagaruka program ni sisimuka erizane biro bibiri byo kwezi okwikumi bantu mukurice byona now 10 months down the road in a year unoguma kabushira umusiya kweli 2025 mshaka jatu no gwagenda no gwagenda myaka kene muteganise muraba hata gicengire mwene no gunda kaguho gutandika. So, in Paparaza Makuru now, government to recruit 2,000 medics. Abibya magara abantu 12. Kandi ndene bagirango buri regional referral yona nkambara regi nezindi. Niziza kubana zitunga abantu 38 bakweta consultants. This is good. Nyowe, I am hoping we tibya karuru akwe byona nibyetago. Kongano umanya we can choose to promise things because nakaruru. But this is good. Ask URA Commissioner General. Amebuzo byinji ebyura munega rukamebkwate nemshoro. So no ila kubisanga mu papura orweri izoba. Harmu offers and tenders ninji over 110 tenders ombitongo ebitari mwena bimwe ezinazo zitunje erizoba indebaho UEDCL
UETCL, and so many others. Uganda Prison Services, Bank of Uganda, Uganda Christian University, and so many others, of course. Byona noita kuchanga mu rupapuro. Kyagulanyi Moots for regional development hubs. Mafabi promises better pay for sugarcane growers. All this is good information. YCA delegates wanted the title Honorable scrapped. Hey. Mbaye nindeba Osejusa, Augustine Ruzindana, ndeba Omushega. Bo bakani benda ngo kintu eki honorable. Azatu no mwana ngo kikaruzinga na sense. You can't be a honorable who is ikigambo eki. Nabo kwa waza kureba ntureba ngo mbwire bumwe bamumbabe bari mu CA Constituent Assembly bo bakana bagira ngo ikigambo honorable baciyeho. Biriya different party candidates abesimbire Elizoba Barahi Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency Alebutonga Otuke. Hey, Robert Kasibante change Joe Fort Potro. Mubaraka Munyagwa Iganga. Robert Kyagulanyi Bugweri na Mutumba. Mugisha Muntu Mitoma Rubirizi. Nandara Mafabi Kamuri Buyende. Joseph Mabirizi Hoima Chikube. Frank Bolira Luka. Anyway, nanjye kumanyisa iyo kandi saiba kwasa kuba bari izo murondero kwe. You candidate wanje at least reno manyahari. What happened to Katumba Oyi? He's there, kanachira kora interviews. Konka yushike tubara mu nominate tubara tarara bere mu nomination zezo so na wacha muna ishaninga. Tari umbara abara barya ballot paper tabaru. Adzango mukamu sideline ngango buri akaine signatures konko bwa hati bakamare mesango signatures zo muri skazi takire. Katumbogo nari ari kimugira. Nabarya ari chaine aine chitekateko cyo kwebende ihanga. Where does he get the money to do this as in akajangwe hine mirimo yakora kandi na fee eje ya $20,000 ajine. No bakuziteka $30,000 mukawa ine chitekateko cyo kwebembera ihanga. And he's been consistent. Very consistent. Government to recruit 2,000 doctors, staff for referral hospitals. This is good news. Nchona ningamba byakwa bitahenderiro mbya politics bitu akato no bwire bwebishu. President Museveni pledges to reform health education. Nibirunje bi if they are done, they are good. Issues Kwania and patch voters want addressed. Abana bantu bebitwekebi nibenda ki bakuteka mu bikura bwabo. Nicho runji kugira ngo these presidential candidates bari babugana abantu mu region zabo and maybe babagambira kubakwata kandi yo nitekateka nguna notararabemu ayine byari kuba agambire na nabantu bamugambire zonze sigara ziyeshonga ku. So whoever wins akaruraka ayizagezeho kureba abyabayesimbe nabo bakandi bagamba ki kandi bakorekera iki we atita kurebyo for the people. Kyagulanyi pledges regional development hubs. Hey, here they are. Muntu ekintu kureba people are here supporting their candidates. No petitions court over funding.
nindeba aha Attorney General ndebo Secretary General wa NUP Rubongoya. Yes, CDF moves to strengthen Uganda-Canada military ties. Agana makuru agari yaha kandi mafa baraganise ukushashura ry'abahingi b'ibikwijo uko wabo kwa harukwe abahingi b'ibikwijo agizire nguwe nabatekatekaho kandi nanda kubashashuraje munonga. Aha, Lila RCC murder killers elude police 91 days later. Benim Nakwerum Mwase was last seen on May 11th this year. Obubaka mwita mwenu biryaha. Treason case Vesije Justice Baguma crash. Hey. Okay. Aga namakuru agaryaha kandi roza kubishangaha. The inevitable future of sentient code peril promise ibintu biza kubishangaha nabyo Geoffrey Mutabazi mureba na handika how does a non-profit get VAT exemption. Ibine buzo ebaburuze binji bakuvuza Commissioner General wa URA no gashangaha. Sweden renews 560 billion energy pact with Uganda. Namakuru mingi mnonga. Physics pre-UNEB revision. Ibyona biryaha amakuru ni mingi. Ombyo bwegese the new vision teka kwemuka huga abo mweji wawe aharevo zona kandi nahangwana n'urupapuro rwabukede ndubarwine ibyo bwegese nabwe ahanenge zindi. So vision group icyo twene ikora mnonga. Business and tenders we see pages and pages mu rupapuro ezotaraferwe wabo ruguzire oyice ngo urupapuro ne 10 zonka 10 just tunga buri kimwe cyone from president to death sentence. Ibine bya Kongo. Joseph Kabila wa biro president wa Kongo ishaka president bakumweta Laurent Kabila mshaka zarwa kumirwe na shanju na gumwe akategeka incuri biyenda kuremeraho yarga hata kunzire ngo hata na supporting aba M23 rebels kandi kote estamira hatari bamcwero gupfa. Njano ureba. And this is not good for Africa. A former president is now being sentenced to death. Abokuba we see countries where former presidents orukubara iningaha bona bakakora ikintu kimwe. Go to United States. Whatever president, I'm talking about former presidents. Kutandikira Bush Jr. Whatever Clinton, whatever Obama, whatever Trump na Joe Biden bari yobona nujuro mukoro no bitanibije kongatu kuno sange former president ayumuhekera na hati kogu because bamtweriye gukfa. I think yafuna chance na ona agira iki yakora mugenzi we. Are they building Congo together or they are now fighting in Congo? Hakuba gutakabura funders abako supporting omkurwana. So anyway, this is not good. I have gone you think because I know what happens. At a given conflict, you're Congo. Not winning Nobel Peace Prize would be insult to USA. Trump. Why is US entitled in this? Too many hands in Omukama Oil's porridge. Ije atko chendo chomene bukwiha muje ibyo munda. Amakuru ni mingi twazo mbyemizano. Uganda International Series gets underway. Agamakuru nukwegari kandi hano bajyanga Paul put gets it wrong with cranes this time. Urupapuro n'urusharti first page kandi last page y'ebyemizano nayo nesheti rutungire siringi 12 kandi omyanya yone yo kushanga impapuro z'amakuru the new vision
tutungi program ya sisimu kechere muneje ndo misho twareba omurupapura orabukedde nutureba akaruru 2026 Museveni akunze abelango reba ebyagambire apeji ya mukaga hamwe na peji ya mushanju Kyagulanyi asense de Busoga ni mureba aha abirari mu biceka bya Busoga ebe byagambire hona nabantu bo mwanya ogu nandala asubiza kubeyi ebikajjo nabajangwe beyi ebikwijo ekagwa wundi yagarika hansi bitagize ngo yayagira mu ntebe enshonga kezo nizo zarabe nakoraho Trump atuziza ba general naba webiragiro kulutaro oluja peji ya kanare bebe Trump ebyagambire bwabe nabugana ho ba generals ababa abinkore ba hombishani then ebinte bukwatene na segona awando omuliro egubwanyuma yo kwimwa kadi eya nopo Alien Skin bamunywezeza ku polisi kubyokuta omuntu peji ya katano ndeba Kabira ebyavudde okumusalira akalaba ego wabiro president wa DR Congo Bukede azudde ensibuko ya Kenzo mugambere bingi konka hati kana kambata bamutaya irano bamanya obwahati aharukoruga Pass PLE quiz ya Bukede yancha ntumanya turi muntu wetebekaniza bakanditsi bitu ba P7 ukora exam of course unebe kashohoza kare timetable ji mwani wo inishomero chincho kwata kugira ngo yetonje urupapuro rwa Bukede abase kurivisinga nabana bawe bucere kare debo kubatayire amaka agikenzo agiyazirwemu no obone kumanya ebikufaiti kumabanya Uganda numwenda oriya yakuja ati ubune tata wanje ninga tata wanje abwachino mwenda mu muhakanise ukababireta mbwe ni hori atwena jangu niki nagamba awakajira mu kubanza byabe nata mu music industry akacira kugira nguwe takumanya hiye mwe takumanya bo wabo ngwe nakana kemba atakayishanga umunsi kaye kuza recently babana ba launching yowel album ari munyonyo mukuru wihanga kaja ati Kenzo atana mutabano wa Chef Ali umumbaranire ezentare zaresereho government age so abantu chaba yashika yatuze mutayinishe yashi no mwenu akichere kusupportinga NRM na Kenzo kala next day ija yakora press conference ari kujangwe byakija yabamanya bwa hatati yakuze ko yabere nagizaho kuronda ahiyazari mwene binje abanyagana bene bagamba binje bamujuma bakora ki Bukede mwene yatayira ahiyarujiri. The president is not trying, he knows. But I don't think it is a big issue. Yokujango kore na press conference yohoze. Anyway, babireta noza kuba noreba ahi Eddie Kenzo ahari kuruga. Police enywezeza Alien Skin kubyokuta omuntu jemushango tubenturebera kutambura ha social media nko bwahati netureba mbu police yamukwasire omusubuzi we Masaka atidwa mu bukambwe embebe babukuretera agana makuru obusasa munonga Kyagulanyi asubiza be kariro okubawe kibuga ninga shashitwa kwesire kasita ko tukoreba kutwine Kampala City and of course echo nacho nchibanchije nebirungi bingi ekwatine na budget omwene yeyongera mbene mbibirebe byagambire bwabe natambura omuri kariro segona wando omuliro abamidwa kadi anamumunana balumbye kitebe cha nupo nabagirangu abamubazengunga hati tumushemeye komana mutwima kadi Museveni asubiza abavubi belango okubongera sente musako zabwe yes reba ebyagambire ni mureba habaine Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among nandala subiza okulinyisa ebeyi ebikajjo
Then Mubarak Munyagwa wa Common Man's Party najaze Amini omupya ngwenwe Amini omusya abukuba aine kiteekateko obundi ekyokubinga abatari banya Uganda omunyihanga aba noza kwa noshoma manifesto yeye ojumanye ombwijire study materials pass PLE badge koletera abantu bamutaka fero ku revisinga na n'orupapura olwabukedde abavuganya ku bwameya e Masaka batuse ku nsonga ezinyiga bannamasaka yes ntureba babire batayireho ekitebe kya Vision Group bukedde debe bagambire ahashongezi asiko obulabe obuli mu kunywa omwenge bantume mu Rugama atawa oro mwenge muwe sukari so si musuro dembe bibabireta barimu bakwereka ekizibu ekiri omukunywa omwenge ningashi amara ndebe shongezi kwatirine n'abana amagara g'abana babukuletera iwo muzire ninja nicukwata okukira munonga nkebironde by'abana bakukira kugira nkamiro no basa kubitambota abashaho barimo nibakwereza obuhwezi amahoro abantu migano mingi abasubuzi mu kizimbe cya kitadwe begase kubawa kanya Drake Rubega ku sente zo kupangisa n'abajambo rent eriya higoro munonga abayizi bafungiza ku teknolojia anatumbula egwanga reba innovation age eyabeji ayibaresireho twaje numbye mzano ntureba makerere erumbye 10 n'ekiruyi dembe baha muri za university reba makerere na 10 ompiro gwe rakataka afira kungure ebintu manya bikwatene n'emotoka z'empaka bana byamizanyo tetwerabira President Museveni n'abajango bunda bakolire bingi omunshaye cece byemizano muntu bashemekwa n'amwebwa ayogede rachi ya weta Real Madrid ekikubo ogone Saliba wa Arsenal ndebe byari munagamba amakuru mengi wa Liverpool bimwokeza erebo mpira hagati ya Liverpool n'endijo timewe wazana nayo deba abazanyi ba Arsenal aba kusinga yokushashura aha mutwe ndeba Bukayo Saka bamukoretera Ligue ya Europa na yerya aha neck eze n'ekiruyi URA eyagala kubadda mu biwundu yes aneke ntumanya muzane wamanyi Paul Muchirezi niho hakuzanira so aha shiningire kumizonka noza kubano yetunjira orupapuro rumaduka gona geto riri hanga ba agents bitu iwa street wahika wotoka abro orupapuro rabukede amana New Vision bitunge omanye mwebitu abasakuroza hona n'ebindi binji ebiri omu papura ezi program yasimuka kiri muneje ndo misho obahati katizo mukahumuro kache tuza kubantu garuka mutakarga TV West atandikire kurwara bihere nazo marwari ashatugonaga hacyaro okakikiriza rero nabo kushoza senta habazwo kwesimura ubujuma nabo mira nangwa nebikatuba bintera kunga ngambire tine cyankolire nkanda kumanya ngo nyine mpox ahinagire kucebereza mpox nkaba nasho wizo sente bwanje bwona ubunabire mbikire mweni nyifuza abo ngitareceberizeho nkantarashishe sente zanje no bwire kandi nza no kukirajuba kora rebo ruhere ninga shoke hura mu rushija ogenda yirwaru rero kuri hiyaho naho oyekereze ecyo nkiza kuyamba ubutashisho bwire hamwe ne sente zawe
ukumanya biri kukiraho terera bekitongore cy'amagara aha nambe gitari yo kushashurira note 8 note imwe note mukaga ningasho yohereza ubutumwa habwabusha ahari your report ahari 85 note ubutumwa ubu ni bukushyirwa aho bekitongore cy'amagara n'abatahi babo. kandi ibyo kwari kubona habirya muhanda nibwo gumwe ubwo ari kubona akoze sa ukurya ibyo kurya ibiri ku mwombe kabwo kuba ari kurya myaka 5 kwari 12 nibajunjumuka yego nabwo cyo mukujunjumuka none nabana akoze ibyo kurya binji kunka ari iburi kureba niye nabwo uyibuze ubwo mwana we naryo cebire hasange biri abo kuba Maxi kuri kubana uganira utagira naryo byaburisho atucabuze byaburisho yakahunga ibitoce ibihimba inyama cyanyanja bumwe na bumwe noine appetite amahuri bakaganga kunkati ubwo mwana no kumutereka umwana takabiye kwisharira mu icyo kurya kunga icyo no muhereza ariyo nayige cararye na yakuzira ntabwo ejo natekwa kumanyira ibyo kurya ibiri kubasa kuretera umubiri ukukura ibyo kurya nebyinyombeka mubiri haza icyo kureberaho kikuru iki turi kubasa kozesa ni abana bo bari kuba bakuhwire bakabatwara umarwariro ka muravare y'icicweka cya mwana mugimu iyo bari gutwara abana bakuhwire bakabahasoya na mukene muri sandi ibyo bakagaruka kirisho nticaje mu bwa mbere hatiya umuri mukene na soya hari muki harimo inyobeka mubiri izikura kwaho gukora bodybuilding nabwo cyo abana bashimira ko barya ibyo kurya ibirimo ibirikuraho ukumbi kumbiri abo kuba bo bakiri bato tibene ndazigumire nk'umuntu mukuru nabwo cyo bashimira ko bamanyire byo kurya byoro bikunga byo mutindo goyigura uruka haguruza ravenda ukakora ikibine kwa byose yakwiri kuba irye isano ukashigishamo yakashira kuyanywa hazo jwandize mu noburo ikija kumuyamba kumuhereza cyamwombe kandi cyamuhereza amani kandi kija kimuyamba ukurenga unamani ko kubasa kusitamo mu kirasa kahurikiza igabagari cyo kwita concentration yes rero abo bana bo bashimire kuba nibamanyizibwa kurya imboga izirangiye yakijubwe kandi hamwe n'izibijuma kandi iziri ku kiro bwinji ziri kubasa kuribwa mbisi umwana hinagambira mutadodo mutakabeji muhe karota kote akati no kinika kacari kabisa okay kunka nujushanga ngo abazire bacuru bwinji tibari kubibahereza aza kigwire anamukwata nazicwa nimba mutera ngo ariyo nashisha rinde after atekere cyamushana twatunje kabododo abo bana bashimire kubona ibiyega kukota umwabegesa kukota nibi hamwe birisa ibicyahuriye abo ko watamuriro byo ibirisa nibikendera amani dero bamanye ngo nemwe umurye bye bibisi tibari kuyamubirisa byonka nibi hamwe empezi icyahuriye emiyonyo nembangirizi nabyo bicyahuriye imikambi kira muno ahubwo kuba umuryo bubwire niba batandikire kuronda n'ibyo bibari kweyendera bumwe na bumwe kandi
abo abari kuza nko mu mashomero bari kuraza kicyanshubiri kuri umwana mutari kuza mu boarding konga ibyo niyo mbere yiturimo konga iwo muzire uri kureba ngo umwana ryo mu boarding ushimire kuba n'uvuye n'ibyo ari kurya yishomera abo kuba kimashomero menje guri gushanga ngo bene yosoya kubara baji akabunga n'ibihimba kandi ubwo mwana tashemire kubona rya kahunga kashushuira Age kiriye cyenkoko ibintu cete koko ahubwo kuba nituburwaho kusitatucereze nkoko ye inyirira tutsigara mu po twinenja twubire nicyira kwijusi y'abantu akahunga kakashushire ne mu guteri kukarya nayite kera tine cyo cyari mukirize atiyo neco manyare kashonye ntabwo yeco abo bana bashimira ko bari guhunga ubwijurire wazo banoshomo no bageta all grains kine ikibuzireho ahubwo kuba ako kisha ko uri kwihaho niko karimo emyonyo n'ibindi byo kurya biri kuyamba ijombibo okubeye mugasho imigambi je yuri kuyaho niyo bukoko buryo umumara buri kurya ukabona kurya ibyo kurya yego twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe ko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mani ni expectations zina benyine mukana amabana ekeri yo kujya ngo ushwe bo musheja urukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi Kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze ciro aha TV West Honga Ompira Kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira master teacher muzee BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nick
kiri no mupira gaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo Charity kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwino obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri z'omwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katano hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'omuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite orwa katano mwana mutanka kombeka mufune agreement muhandika kantu hansi bibya nanganiza kombeta no kunyombeta nozegeze ngai nindiezi mutanda nicho mufune agreement mujero wayombeka kuruga phase akuruga reveti mpaka ariyeje tucheza ine kutambura mbwira kwingana ki mbwira buti aha mumpatsi kwingana ki ninkweki hata hombe namumafu na conflicts inokubu solving ako mwendagano yanyu konka hata rondagano yona umuntu nakuyakana omuntu bano banga kirayandi hayine sente zo kukora zo mbiro bwo kuzenderamu umwe muri omumbe cyakireba yanyigisizwa zo mba mateka kikoma amateka uri amuyakana ati kumanya Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango umukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitireranji hamwe n'amabati agakozirwe kwangara buri bateri tireranji nirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati gaciboko tigakakuza hare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko program chirisi simuka we bariwe haciri nitwe ukorwa twatandika kanda kiri munagomeza munitwe je niyo program yo tashemiye kuba no fera abo kuba twinire binje tukushaba otwegiteho aha social media platforms zitu gender aha Facebook TV West Nehinda like engage page #tumtukose ya sisimka ogenda ha Twitter ningashi X obwa hati @TV West UG following #tumtukose ya sisimka tuterente kateka yawe aha bintu ebitoro umuntu gambo ningana n'ikindi cyo kweno yenda tuteka program ya sisimka entekateka yanyu tujakira Jemima yebari hamwe na Vincent Mujirizi turi aho kwereza kusyacha ishatu twabantendera program eji
Yes, of course no kwongera kutera umuranga nguko yo naho come and advertise with TV West. Program keji simuka. Leta business ya ojiranje abako bari kuziranga tubakanizere mu buzubu. Ensinaga tari nchindi byo kuranga ensedumanye. Ubugambi babimanye kandi abashikoze batyo they are benefiting. Otaguza kandi usherekere mbwenu. Ukabanka yampise ibintu bagamba yabeneguza amashite tagaga. So ico nchikuru munonga. Ntenda kugenda ntwebuza uko ntureba very many and different presidential candidates. Ndiyo mine byari yunagamba ebyakwenda gukora abantu. Hati ebyo byushimiye kuretera abantu bamutera. So ntwenda kureba itwe erizoba iwo ryokwe. Naha bwacu nonda kutora nugwe uwo rukwenda kutorana. Nonda kukoreki. Nje twenda ngutubuze, nje twenda kuganiraho, esumuzi tuzagira mu buremezi ntubasobota interacting aje. Kungani ibintu basagumana ukiteka hokwe. What do you want your candidate do for you? Nyewe Jemima. Ninteka ngo umuntu ashemeye kuba nahagirwa uja mu bintu buzayo. Tashaka ko nahagirwa abo umuntu buri peti. Tukareba bari ababeno babagana akadomara ka waraji. Batera karuru mwaza hariya mwanya waraji wataha tokwenda kumanye cyakwenda gukora tokwenda kumanye nteka yabinire nimwe nebizubu byanyu ubundi tubumwerekere ngo ejo niyo priority abokato mwebembezi wabara kumwereko tekizubu kitu turebeki kaja haito tugurire waraji tuzakunywa tushemere bindo biturekere ninjire cyo nco cyarabahereze so ntwenda itwe nkabantu tumanye umwebembezi wito utwaza kutera karuru tukabe ntwenda atukoreje ababembeze babantu barabamo kikabe kiri curunji ozeyo ohure manifesto yeye kugira ngo izoba ryo kutera karuru beno tera karura kari informed beno mota kagamba nshonga ya mizi kandi mazimitu acyaro ikin amizi nugo garmu negatu teganisa ntwenda at least akakaruru kabe different abanyaganda tumanye bitukwenda ombebembezi bitu nababebembezi bitu bamanye bitukwenda tubakore abo kati noza kugenda hantu komwebembezi ojota utiniza kubateraho ekintu kandi oshange kacyaro ejotiyo priority yabo obwa hati bine bizubu ebukurenga so ntwenda tumanye iwo kabe noyenda umwebembezi wawe akukoreki abakuba now ababantu bari mu byaro batambura hati ninyebuza boko bakuza kureba abo kandi yo ningezo kandi nangwa atwachi harurengo rwa presidential candidates nanuba kwa ba MP n'abandi ko tambira mbantu ina wasangire kizubu cyabo kugira ngo tubakunywa amazi agakumara bomba baza kwenda ganyi konkiyo komuntu aspiring to be leader oshangire ngu ekizubu cye cyareki tubakunywa je marwa mwene benda marwa mingi abo ko kinguburu zecho dingu manyo gakwijaga kahinduka nshonga abantu bine mahanda abantu bine marwaro nkabakaza bakiri kufana bazara abantu bona batagwasa kuraguza ijorebero mwana aha ubiyata gwasa kuraguru wabo kwa sentezi bakwenda tuzine family tezine now okwe ibi byona bikwiza bikargaho we know how people are poor obworo n'ubure na misho kandi obworo batiza kubabiha nyontora ninjigamba omuntu weno rugumana abi abantu atumutungukire muri JMIC okay development is never spiritual we see we touch it is visible and tangible entunguka nerebwa n'ukwato tugireba now abwenji ntusiyobwire obutuza kutora nabantu tukarga real issues tukatanga kutora na busha how can you buy people alcohol as if kananye ingaruka ndigayo ko before blame candidate oblame ngabantu bo itwe basebo nabanyabo nitwikaryari enshonga yone kahendere birama is it because ngombe kutsasa obutaraguza mbwenu kahati actually nyowe
omuntu onkuza kuterera twantubuza ashemeye kuvugwa kurete byamagara byaba number 1 kandi arikworeka ebyamagara because nka medical insurance obutagira you cannot tell how people die because barimo kuraguza nywa bwanje ni mangu mwine different manifestos nyenda kuzetegereza je and after even scrutinizing them nyenda garuka nkareba ono go because nywa bwanje number 1 teshemeye kuzahara nebyamagara number 2 teshemeye kuzahara nebyobwegesi if those two nobwo kubo bine binamba ya mukaga mushanju I don't know ekikukire ebyo niki n'amazima koko wagamba ekintu ekikwatine nebyamagara ntureba embazi noje nanka referrals nkaha ushange embazi ya government akiri embazi muno gwa government bukimu kyo nine kuchugura maybe we nkomuntu nobasa ko ine capacity konka ntuma hari abanyayiganda banda batakabasagura panado so shanga na omararo gito bunda kutwa kwentuma naga government services ziriyo nezabusha ushanga abantu batakazifuna abacana nibaceyongera kufa mu rutaro ro kuzara and because of very many reasons omochanga kitara hariwe turebe negligence yabashaho obundi nibatwira mu strikes manyata bakutushashora mwete bakora nko kutishemerire kugira ngo bundi batangire amagara go mucara hamwe na omwana owazara so ninjana nebyamagara bishome ko nibufuna budget mpango abo kati turebejo ni isu yamane bindi nibasa ko yongera nko kuwagamba but ebyamagara ninjira obundi abebembezi bitu abarabene batamburamo bakushaba karuru echo bashemerire okuba nabakigambo twaza wagamba habworo nturebe ntase abanya-Uganda bo kubagambira amazima ekirya hansi munonga nabo bundi abari mu chain agriculture itukumangu ntujeta backbone ya economy yihanga konka ntureba bakiri muno bakora kubi twaza kureba enka katurebe nkabarisa bente norebe ngo haniz chirimunzi teganisa barisa bitu obundi embaza yitwa kubentu kozesa erya katare umwe bicupuri ti tarumbaza obundi yakubasa kuyamba omurisa kugira ngo bunikeze ngo hazarugaho obundi akayongera kutasa chahango and of course nturebana na binji abaryo mbyo kuhinga twaza kureba nke bebe yomwani twaza kureba bebe yamajani tukantureba hataba amajani uko side za buhweju bakugira ngo bebe yegarikira hansi bageze tukatunga za loni twapandisa amataka turi umuntu hinga konka ebe yamajani erya hansi munonga so ninja bebe bezbitu basheme kwano bareba entasi yo mutezi wa wakaruru eriyeta kwara baryo mbihi ombyo bihinje no burisa yo ebe yebye bintu eriyeta kuja at least omuntu yabana basa kweta kutasya kasente ekarunjo gutarafuteganse to warabe no gura za waraje rukereza za rukumeza zitweze umukubana umugabo mu karuru uso nije kinte kikwatine na nentasya yabantu abari muno baza kufutera karuru sheme kwa nogere bankenshonga yamani obuhinjiro burisa is key every time we talk about agriculture noshan tubantu teganya ntuzana kongo izo yetegerezije zone ziriyo zihinga hatubakira kwesiga mbera y'ubwire you can't be that serious farmer who is depending on nature kugira ngo hati ejo regwiremo mwana katugende tuze kuba rero mucira kuba rero mukatandika kuhangamo iswiguru unashika nojetenjure gire manu kwinjira chance byayerane byebetezere in a serious community abantu bakugira ngo iki nekintu kitu nabarushuwe because that kankubuza mwe nangwa ukargaho zo mbanko yero nunoza kwinga uko mumbera yiteje kashi cyanda kucira bitere rero banka erga sente zayo zigabire ngo kubajote cyanda yusibi kafa Chemegwa tu yabantu abo kuchero kamanya ngo amizigaro because no yiterra. So this whole irrigation that we talk about that is never anywhere, I don't understand. Abo kuba I am telling you this Jemma ndachi trying njire honi nchimanya kugira ngo bagambira irrigation kongo ugezeho kujika hiyo rebe. So if we still have farmers abatari kubasa kuhinga easily abo kuba nica ne determining ko kuhinga wahirwa
rero imvura yagwa je mwene byera abantu nibahinga byomera umusiri kandi imvura iyo yongera kubura hati always rugenze nduho. Are you sure that you will get fertilizers? Are you going to get rain that sustainable erugumaho? Hati yawe byabitaruho nyoni ndondo buhinji bwito bumbura zo mbarisa harobo cyana kutera rero mbweno ente zifa. I mean amategabura mwento kajo tam supplying this amount of mwenu agriculture yone itugamba waha kandi itwesigamira ngo niyo orikizirwitu shuare nyena ngunde umuntu najongera amani uko buzima bitari bigambo kusha bataka biteka papara bakatubira kandi in real sense kandi abo batugambira ibintu biri practical iyo takaza kugerageza vundi technology ya Uganda na y'amahanga gane kaza Netherlands za Germany hano yitkurebera umuntu nabasa kurisi za kente umuciju kandi akiha muchango ntwena mugambe binte biri practical ebyo kugendana na embera yobwire ningashina nembera eziri omunya Uganda turi muntu gamba iwo mwebembezi wawe okabe noyenda akukorere chi abokati ninjira turugira muramwa kito nk'abanya Uganda ubwa hato wakwereza muntu wowe rahereza karuru andi nabone bacimanya nico cyo kure ubundi nk'umuntu yana idankentebe yobwa member of parliament wechanga ekikurwe no kurenga motoka yatamuke bidomora bibiri bya waraji yafuna sente za yecenge cyari 10 abokana amanya ejoniyo no hahitwetire niyo position yitwetiremo nkabateze bakaruru nkantwenda turebe okabe no yenda ningashe bizibe biri yacaro cyane biba kujya twonke twacu tukora ho mazima kabire netushemerera turebe nangu mukuru wihanga eje suggestion yabira ine yo kujambuba increasing center za PDM baziteke million bishatu ubundi bono bareba kujangu ngo nikiza kuyamba umunya Uganda kweyihumboro abukana yo intention ya parish development model umunya Uganda ari ugomboro but nyoni ndena nezo sente no bakuzireta no bakuteka billion emwe no muto wakumeza million 5 essentials nkezi amararo enguto ebyo twabatabukozera mazima ntubantu korabusha abukati tukare namanto kumereza million emwe umwana we yarara agenda umwiraro bire ryemitwaro nkaga ona nkabura kushashura umwana wanje jo biru amashomero gitu ushanga school fees ryahiguru umuntu bakwereza sente tokazitamira kandi ogwe uyine binji ebiri muni bikubanje tokabura kuzitayo mvuno yenda obinge obworo mu makagawo sheme kureba abantu nibatugambira ki kandi babasa ki kandi iki cyagamba nkitwato when got to agriculture which is our backbone sure to me abwanje ma ishime kuba ne tumara hibura ry'emirimo agriculture alone should be that one eriko employing abanya Uganda bo n'abatine mirimo nangwa tukasigara ntubanja nabandi because you can't say ngwece kintu consuming 80% y'abantu because waza kuri abantu aba directly involved in agriculture omuhango ne bingi so twawa serious nka government tukajongera mu mutindo umbyo buhinji tukagira ngo bitwinga mwe nangwa arebera bitoki hanuye cyango mununga turi abantu abo kwinga ntoki mwe ntuye mucyo mbitoki kandi kikabe cyeshongoro k'icyakanyunza konganyo nyendo buze entoki mazima buryo mu muri twe namanye ntoki omu factories ebitoki zire hari factory batire bushenye munekora ki iyo nekora ki do you know how much money that has been invested in that air thing ne kibaro just kiryaho billions ze sente ziragiremu ehindwire ki because esheme kuba isi we cannot be full de kumibira 25 esheme kuba hati nekora ki ebitoki byona bkabe byomwe then twihambura kimwe cyone twaza teka za crisps nkani ndeba kugira ngo ibintu baza kubona bomesa ebitoke babeshubure yaheri yihanga icyo kimazire myaka enga you see ntutegwa kugamba bugamba abantu bareba ibintu biko twantugambe ibintu ntugambe gari yo mwika abantu bashimikwa n'enjoying ejo twantugamba amakorero kongera value y'abintu eby'abantu bakwetenga hati because ebitoke byona nibizaho na employing abantu bangaye by the way
now twabe twina abantu bingi bari employed there then chirga twabe tungo banza biscuits so bane migato batwabe tuya muco then turebe bakwiha bitoke bakubishura bakuza kugira nabe kabe mbirga mu rwezo rugarako mu ntoki hat oshange ikintu cyona ncwero because now somebody called to me akaza ho Netherlands akanyira ngo akaza aha famu yemwe omurisa na arisa entenze rw'amamate amate agihamu manya yogurt manya gihamu manya ziheza chocolate manya gihamu ebintu ninka makumyanga ibikurwa mu mate then byona abiteko mu duka then ebe binde bikurgamu on process yo kugira ngo baza koreche ebe kusigara inyuma then manya mashagargamu amashanyarazi then gargamo rwezo then akangambira nk'ebintu okwe ni warebera kutangara ngaje ntacho manyisa afamu akajya tubura kimwe cyo cyo teke cyo kugahande ni kigaraka kiragamo cyinshi tine kibakunaga buri kimwe cyo nanu baciye then there are so many people employed there bakorekera then ntase byahiguru obuhinji bwitu na nuburisa bishimiye kuhinduka ebyo hato mu process jema to kwetaga kutungande byane bikora bityo yishango inaho inomurumo mu process ejo kongati reba mwene bitoke nyo nanyu n'urutoke ati yo no Israel tine hikwizara kongo umuntu nabaza utagira rutoke ahubwo ati nkomye nguriyo munaza kwetaga kuhinga ahubwo anita kandi baso tutabona ki but in the process no shanga it employs many people structures ejo system ner system mwana hata luko hata wa family oinente azinenke enteze yaguzamate eco cha so nyono nziro tandike kureba kandi sinubagamba ki kandi shemeye kuba ntukora ki konga tuza kumanya ibyo tutegwa kuba ntumanya shemeye kuba yes hati yo kora ashanye nayiza dera kabashengera ngahoro ndizo nanya ngo bakunywa against yona and I think bakadonya cause bakamutora program echiri sisimu kati umuntu reba aha citizen manifesto ningi twabateze bakaruru ebya abebembezi bitu bagambeho batukorere kandi byokoreye ngo buri practical ntwenda taza kutera karuru umukwezo ko kubanza 2026 tubasa kutera karuru akari informed akaruru akararete hentunguka omubyanga bitu program echiri munego muzamu katuzomuka mu kace tuza kubantu garaka mutakarga TV West Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ronaldo to score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida Isi.
emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano kozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'urukweta bamukazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongo ne Ivan no mupira master teacher muze BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwino obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na Tour of Keys orwakashatu tandika shayibirizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rwo muziki mix na ba DJ bamani hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite twagaruka twaturiye mu kahumuro kace ejenisi mu ka program TV West turi akashozi boma kandi ntuba twine burkasheshe shayimo kuseshaha ishato mu studio Vincent Mujurs nyine Jema ibare kandi tureba nibintu cebyo ebyosheme kutandikiraho kuronda umuntu ngo akubera umwebembeze nebintu ebirukurete intunguka niyo twena turukuronda mbone gahati shemigwa twino umuntu nka number 1 promising kumara hibura ry'imiro it is useless kusanga ejemyedo yone shoro matene cyo nabasho wire myaka mukagetana inyuma bona bari yawo badagadaga bahwero Middle East ngwabo ko opportunities niyo ziri erihanga twine capacity yo kuutilizinga bitwine tukemployinga abantu apa kandi gambagambe nothing like stability if people are not employed Gwamugane kunahore ngoro kukoza na yorezo rukunyata you not have a generation of unemployed people rero kateka yanguze ya happy they are not happy abokata twaza konenke mnyete minji teinembere umuzire naza kusacrificing chango tubarire za loans baguzente baguzamataka education ya Uganda ni etari cheaper expensive umwana umutwara ishomero
hawire emyaka nkenga hejo yona kandi umwana stile agaruka aha cyaro atine cyakora so nijana neze ubundi nkezi factories ziba kwa abo kanyondebire umirundi minji nkamukuru wihangari kwigura factory yamara kuruga hati nyencha kare no shangana geti ya factory cinjire hatine kibiro atoyebuzana bantu bambihira cingo muntu bigure mabafuna ba investors ubundi zo factories kuno jambo nezikora ebishemeri kubane bukoramu ubundi zikayempoyinga katuje buri factory inabanyagana kama 13 ubundi rate yibura ryemerimo ekacendera. Yes, so ibura ryemerimo is a very big thing that a leader should be at least inaka kwate nayo. Habugwe cyo kubanza abantu batakora babo kurajima nabahenda kashi nibahendera kimwe. They are not actually beyond okurenga kuhenda, they can become a weapon. Abo kuba ekiba kuhendera taka kirokwe hati no biyaochi, they don't pay taxes. So if you have many in a country, economy major they don't consume. So if they are not consuming, they are not contributing. Agwatem sure you can ujimanya yun. You're buying, you're paying taxes. You're buying it. I think your data causes you. Now I'm no home show. Now, Kongati, I'm like trying to imagine taine murumu nesum na yonke jo tajine na data causes nothing. So and okurenga ryecho bwanyu kutakora. Bajangwa na idle mind is a devil's workshop. Nabasa kukozesebwa buri kimwe cyona atahinduke kizo ahinduke kizo abundi ataganise na security yecanga buka still numana nebinte bikwatine na ebyo kwerinda no twakora tukagiga haratuta mukaka nabona nebyo kwerinda bya bitabonire hatoshanga wahendekera busha so bundi kuntu batumazireho ibura ryemerimo abundi na nebe bukora ebibiti bya kubireho ntwenda bebembezi bitu at least bakora ha bintu eberaturetere entunguka eberatuyo mu rengo rumwe nketi sanje kitubire turumu ubundi cyo kuciraho tuje ngo kemyaka 5 ndijo kubajonjireho ntihizo bundi abantu basiya ningo bundi mu manifesto zahinduka bakore ibintu birunji kunkati ntureba hina itujire kunkati yo noshanga uko kumwabire mure nyima na hate niko kumukiri tinkwamya tinkumanya ababanzi ningasheje generation neba nezankahi turumuntu gamba aha bintu bitwakubentwenda abantu ningashi abesimbere aha ntebe zitari zimwe na zimwe kwabe nainda kuba MP kabe nainda kuba president byashemerire kuba nakorera abantu beye byamara kugenda omuntebe. So nabo ico tuganiraho neki hariho ebyo shemeye kuba notandikira kutora n'umuntu. So mbwiro tujye mu karuru turi mu campaigns, do not run after beauty. Ebirebe ntiza abantu rero berungiya na yateze cano bantu bakikora bata naturally nabwo bamwe babonire, but it should not be about that physical beauty. Nanka bonire acishino muzon beauty pageants. Umuntu ashemeye kuba ayine ko manifesto beniyo yakuretera wamuhagira abantu bakushanga sokushanga ya abonko bonire ndije tabonire kunganyo nonsuro tabateza bakarurije shemeye kurondo go inumurama umurama ntuburebera umbi yakwenda gukora nebutwata mwina abantu ko tubinemera muningi wanka tugwine uriyo kwe toine buherezo bwo kuboine imbero turanuru tembera kayashobe hato ubwo bwire bo kurikizo mwebembezi ebyakwenda gukora bikaba nibi byabenshonga tutari kujya mu noza kujya tazogo banjizira mbe no nagira bakuzira kwe they think for you ogogu twatamhire mbwenu chana yes but why the why is the most important. Yo ningira ngo turonde ebigenderwa eby'abantu abo bene ko twahagira abo kuba bine kiba kuza kumanya iso muri twa kandi akakwate ko mwebembeze na no wari kwebembera agataho taro kindi obuzaro bine ni service delivery. Tutakarunda baratuzicira baratutwerera mu mbaga baratutwerera manyekanisa neyenda ciyo kashanga umunde cyo mwakomaho kunkareka turonda bebembezi abaraturetere ebintu eberatutungure emituro yitu nkabantu
ekahinduka program ni sisimuka kandi tuchirimu nitugenda misho bito kwe twargayo mbite bukwatine nebyo bururu noza kuba tuza kushemera mnogo mundu watahunga comment ya social media platforms zitu umunde chwa kwenda abebembezi bawe bakukorere program etemune gendo misho ntubisia mutakafera umpira ebiro mwenda byo kwikumi umpira hagati y'abahereza bawo ba TV West Radio West hamwe na banyani bita beshongozi aba Western Uganda ijo yerebere abantu babotoye no hora Radio West hamwe na TV West yerebere na beshongozi bawe ahabwabusha ahachayi cha Global High School okutahamunu kuziza kuba kuri okwabusha ijo yerebere ba T-Paul ba CJ Champion Nikli Kembo Jose n'abandi binji nabaza kwa bariho gumpira gwarwo tuza kwa twine agati y'aba boda hamwe na ba makanika hano yo muri Mbarara City nabo bakuzana umpira gwabo musinguzi naza kwa nayihangura Echikopo hamwe na Nente and of course abatushadikira mu mupira ogu abamwizi sako yes ababino buhereza burunji bwo kubika hamwe no guza sente nabaza kwa bariho muni wine tekateko cyo kwigura account na mwizi sako nabaza kwa bariyo ahachayi then tunaba cool events and sounds aba bine bintu birunje bukwatene na sound system kuza stage zamani zingumire amatara marunji screens mpango bona bakora events ebyo n'abantu babikoraho tunabaliana junior school ishomo ry'umutindo umuchkwatine na nursery hamwe na primary education turebire bine environment nunji yo mwana yakwasa kuzamu akega kandi akarugayo bamubangwire jo mu class hamwe na nebinde bya area class nko kubakinga nkemzane ebyo nababiteka mu amane menshi tunaba Global High School abantu bareba tutaya ise binobogese burunji buchikwatine na secondary education twinaba Laxaba and Grill Rebcona itukumanya ko mukijaga no after party yitu aherabe eri of course ntuza kwa twinena no mweshongozi T-Paul naza kubariyo ija of an experience nunji yebara ebinte bukwatirine na nebyo kunywa ebyo kurya music nunji noza kuba nojiha aha Laxaba and Grill twine embogo kumbucha akanako kunywa karunji akoshemerire kuba nunywa tikine kabikona ahamagara gawo bitone kaza kutereza ohure washemera twine charity kibaju kamuhanda ogunenkunzi yeminyeto hamwe na nebyo mizano omuri Mbarara City netubeta ebiro mwenda twasigaza ebiro bice munonga mwije tushemere hamwe ahachayi echa Global High School program ya sisimka echeribune gendo misho bitwe nejema yeba muna Vincent Mujuruzi ito tukarenga aha katizo mukahumuro kacento zagarukana muzebisisi no akushemeze okusiyashaha ishatu obuturabenti hendera program made bito takarga TV West twineneze ni programs zezira munze yongerayo ezakubasa kushemeza ezo akubasa kwega mechintu mwana takarga TV West. Ompira Kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongwe Ivan no mupira master teacher muzebisisi no yakwa Lisani MC Lisani atopasi ningo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakaryore Peterson na kapira yakwa T-Paul CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikili no mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda Mbarara City bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'Echikopo rero after party tuza Laxaba and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhinji no burisa kandi binana mobile banking
boarding school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School isomero ry'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria Binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyokunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Orwa katano mwana mutanga kombeka mufune agreement muhandika kanto hansi bibya nanka niza kombeta no kunyombeta nozegeze ngai nindezi mutanda nicho mufune agreement mujero wayombeka kuruga phase akurugare